kiama ya Kenya National Union of Pharmaceutical Technology NAPS na Kenya National Union of Medical Laboratory Officers kunlo rwanyini Ramiro ibaritete ntumiri ya gwita mugomo ntuku 14 chethira libatarete mathina nkabo yaraba kwenda nende ethira gitegirawa yario county ya Meru kurega wekanira kirore security ngwe na bonio recognition agreement onto kana kinyanto borite ngwe bate kungana na kinya batino bichi ya county ya kuritira ngwe batarete mukana yo mugomo yaraba gwita bakambiri tariki 14 mweri yo kidira bataro ya tithira ye kuthikirwa na kuingwa marigeto ndeto muthuri murioki na utwambiria chio Solidarity forever. Solidarity forever. Ikundi biari kitende na kaunti Meru bila pia na ndawa na baraba de ithimi bagwite na thirikari ya kaunti Meru ni ombite kuberukira na kurega gwitikiri ikundi biao bithabito na bingi kimanzo yote tera kia mabao kana katibe Kenya kana nye International Labour Organization nituete powers cia kwithirwa tukimbaginira ka tukiariria mantu ja member betu among counties na among government na kila kitumite tuta strike ni kwithirwa county government o Meru ndiregetwa tuku recognize non tu bwethirwa bwena kiama kienu giotetera thina cia antu benu kathirikari sheria ebera babu recognize kenda bombo represent ya wana rino nto bageto mingiki kinya ikundi bya gwitithwa nkathi ni muntu mwe kana bairi na bena nto baba ingi baraba ko batara member bao na ndi tuonete trend thirikari kurego to recognize still nyaba itandi batie kuandika bati kuandika member betu bari andika kanda singe ira ba recognize it twategerenya promotion tuli opposition ijire bangi bakeja kwegana bangi bakeja kwa 70 tokoka tu discriminated na discrimination hizi tutikwenda ometekeria endelea nontu kinyovisi ya county pharmaceutical technology tekuo kanda singe sina muntu uria ukathoina mateta wito ofisi neni ugateta ukathikirwa ofisi ni nda tweta tutithikairwa na ndi tukojaja kenda tuga ibatu create ofisi ira yombe tutikira batu recognize kana batu tambwe za kiama gya gutetera amemba betu baraba itanguge na Meru County kuringana abo bagwite mbondi wa ndene county Meru netekereti ikundi bibi eutera thirikari rotharukiraga nabu twetagaira kinya strike ira turare cio nyuma kwe county iri gututhikira kwe county iri tena thina cio to recognize kazi tutambua lakini Meru County niregete na ote sababu batu itu engage the county public service board kana board ire yandikana tomi engage buru to anankana document cia tu na everything na board yetu ra ire ndende kuona isawa lakini county government of Meru the executive niregete to sign recognition agreement thira sauti iraba kaibwa ni weta strike batwe antoba ithimi no aba na ndawa tu tayari weta strike mwangaria maita yetu yaka ya kadithika bonge na boto ina anto baraba UIC baraba andiko na UIC itukuromba nonto public service mboni advertise vacancies itukuromba nto the first priority nonto mtu ana ditengwe a first priority mbere bweta kuthi kuandika anto bangi nonto bondi bubu bageta mugomone nikenda kwinyira thirikari ithwe gitekiria ikundi bibiao na ndeto kwa ugatire 14 days cia thira tariki 17 antoba Meru bamenye gutethirwa kwena ithimi Meru County gute muntu kathithirwa ithimi bukona daktari bogeta kwa nda butethithiretwe ithimi kuonekana imbi thina yenu alafu ndawo tecio antoba ndawo tukaumira twinde twete tukaandamane Meru County tukiuga itotambulike utiomba kuandika muritingu gyo kwinyonyomba urego mweshima no mutambu ari muritongo gyo kuonyomba ene no kumwatu ana twagwa gaikia cukuru ene no kumwa atwana twagwa atwikena na mesethone ende utekwenda mutambua ujo ni mufanya kazi kwa kunja ka umujokeja mwana waku o ne tukutirito Meru County tukieja ka ajibetu ndawa tukitheri ajibetu ithimi ene thirikari ya county ya Meru erugete twije twe tukoria rega tuli ageni getu andikite twije kwa tweka recognition agreement itasaino tariki 18 by tariki 18 mweri yojo wa February thaa mugwanja cia utuku batwe laboratory na kuntukura konde kwa nandawa uti service kiendelea na itukwira antu betu ba Meru County utire kuthima kuma that time mwankarira mwajiri to county Meru agetikiria ku sign recognition agreement na batwe na tukandi disrupt all the services ira cionthe sikwenda manto ithimi kuma tariki 18 ugoro utuku Muthuri Muriuki, Weru TV, Muthuri wa Kangangi.